Board of Secondary Education Manipur Chairperson Akham Joy Kumar the press conference kau sakam ikyutho Guang Punimai High School Living Certificate Examination hai Manipur tuang latlu roi incham na nun khang kabiu mai azu naibam the tuna sakane Bosem official tai roi incham na nun khang kung mai naibam sini exam hai thu kagan chana ta kai punide tuna sakane kani result hai roi nekha khat khang swang jaima ina pat khang karam punithe tuna ni sakane Akham Joy Kumar roi ti thai kan mai khautai exam tong form fill up process hai December 16 khawre ka hau punithe kumna exam hai February 2025 tong second hamithai third week khaw ka hau punithe tuna sakane media khaw Board of Secondary Education Manipur Chairperson Tairoi exam tong form hai kagan chana fill up sulau khang kage naina bame kumna school headmaster guardian akhani student leaders guai roi masong lau khang jeng hoi kane Akham Joy Kumar roi textbook lam khaw sana textbook hai tipat kan the kumna inta warehouse ko lobam the kajina me authorities nun roi warehouse ko roi gongla lau khangni ti thai kane Akham Joy Kumar roi NEP hai stage 9 na implement su ka hau punithe kumna board roi education hai gai bu thau khang tan chin thau bam the tunani sakane Manipur Police kani Forest Department kariu na operation takai kan mai khautai Ukhrul District Si Hai Khulen Ching Ram Khau illegal poppy law ringu na pungu ekar daw tan ba meta ariu na sukasi law kan the kumna law pa pungu ta law metani mai intai gan kan the to na sai mi da khau poppy law ta menun ru khau FIR register su law kan the kumna ka khoi nai menun ta nim khang tan sin thau bam the to na police tong sam deroi ti thai kane Chief Minister N Biren Singh roi operation takai kan mai khang ta Thonku mai indaw na social media platform X khaw hi law kane kumna war on drugs hai ran kubam the tuna sakane operation takai ka mai khawtai popi law ta mega nai ta nim kan the kanai jan tai let kho how keep kating kum tamru na sanai khani hegau khongsai kating kum tamru we tuna sakane milong khaw state authorities roi drugs le karyang nai metan tat menun ru khaw tat me action chin thau khang subam the tuna ni sakane Executive Engineer PWD Temelong Division roi ti thai gong mai thailai na Namtiram Part 2 Tausiam Subdivision konai mai ahu pum Barak Valley Suspension Bridge hai kasiam katam da kangage nai mijang roi construction company gari puat indrit mai phuk mai tat law makhang Additional Deputy Commissioner roi order tipekan the Additional Deputy Commissioner Chunglen Mang roi ti thai pat kamai order khaw mansai nun khaw sisoi me pat makhang pum hai katam loi maksan gari indit mai ta law makhang ti thai kan to nge Tamenglong District Tausiam Subdivision Bangkho nai mai ram dithwa khani ngau ta geklaw ni mai lam khaw jengne khatwang community consultation program makwai khani nam ana kholung ba mai le Rongmei Naga Council Manipur RNCM goinang luang ren roi machuang lo mai bang khaw ta kai kan the among khaw tai nam mai nun khaw natural resources tuang right lam khaw kaling mai ta dilaw khang ta kai kan to nge government roi jailat wildlife sanctuary khaw 2D 3D seismic well exploration survey reserve forest protected forest Tamenglong District Manipur khaw free prior and informed consent ta thau sulau mangna kasiam thau khang subo mai hai dilong mai nun khang kung mai tilaw nu mai tuang nai na ba me tuna consultative program khautai dim lokane jailat wildlife sanctuary lam khaw ka phian gariu lana mi hai roi jailat deng khaw lungba mai dilong mai nam nun khang kabiu dai menai puni megalam khaw dim gariu kane consultation mong khautai 5th November 2024 nong Bethel Hall Tamenglong District Headquarter khaw RNCM LNCM ZNCM INU BHACC CSAT ZWSA BHC JMWSA khani women wing right public declaration sulokan meta machuang khangni na dingla lokane inta wildlife sanctuary propose suloba mai hai kabiu mai nam kaling mai rampau nun khaw nuna mai la kan tong ma ge ko mai jang roi aniu tuang jat gwai roi tan na numok mai indaw khang kage nai mai lam tai ka phian kan tong nge
อันนิวตวงรำเงาขันนี้ที่ชัวกวยให้อันนิวตวง identity culture เทขันนี้อันนิวลุงกวงนี่ไม่เข้ากะเกนายนะสินปิวบัมปุนีเอ wildlife sanctuary ให้รวยอันนิวปกไปกันตวงลุงล้วนกวยลุงกวงนี่ไม่อลาวนุนกินเขาขันนี้ดีลงไม่นุนตวง rights เขาไปนะกะบิวกวงปุนีไม่ตวงนายนะบะเมตุนะกะเพียนกันเน National Institute of Technology NIT มณิปุรตอง official เทไลนะมณิปุรตองลัดลูรอย campus recruitment เขาอินจำนากสิงไปนะราวไกบะเมตุนะสากันเน institution ตอง official เทไลนะ NIT campus recruitment เขา10 to 15% ให้ราวไกบะเมมณิปุรตองลัดลูให้รวยอินจำนานุนขังกุกไม่ติลาวบะไม่ให้รวยตานผู้ไม่เขากสิงราวไกบะมตุเมตุนะสากันเน NIT มณิปุรตอง training and placement officer Dr. Johnson Singroi Chamla me khau sa ka me kyutho Manipur kholat lu nai bam sini incham nan nun khang tan tilau me hai imbu ku khang karam ba me tiki Manipur tong lat lu roi companies asak thu Manipur guangni mangna ba me tuna sa ka ne kumbam sini August khau tai roi thau na recruitment hai virtual mood khau takai na ba me tuna Dr. Johnson Singh trina sa ka ne cham ngan lo the